Ilmu Media. Mu matwi ya benshi babyumvishe iyi nkuru yuko Israeli na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye amasezerano yo gufatanya mu bikorwa byose gucungirana umutekano no gushyira ambasade muri buri gihugu cyasinye amasezerano. Ibi byatunguye abenshi babyumvishe. Bwa mbere Perezida Donald Trump yananiwe kugira ngo ahuze Palestina na Israeli. Ibi bimunaniye ashaka ubundi buryo bwose yakoresha, aribwo yahise akoresha ashaka uburyo yakunga Leta Zunze Ubumwe y'Abarabu, United Arab Emirates, akayihuza na Israeli. Ibi ngibi bigaragaza yuko cyangwa se byagaragaje yuko Donald Trump nyuma yo kubona ko atsinzwe mu gikorwa kimwe yari yateguye cyane cyo guhuza ibi bihugu Palestina na Israeli, ibi bihugu bitigeze bicana uwaka kuva igihe bimaze, yahise ahitamo kureba uburyo bwose yakoresha kugira ngo yunge ibindi bihugu bibiri nabyo bishobora kuvamo kuziyunga kwa cya gihugu n'ubundi. Ibihugu by'Abarabu ntibyigeze byumvikana na rimwe na Israeli kuva abayahudi batangira kubaho cyangwa se leta y'abayahudi yabaho mu 1948. Israeli yashyizwe kure y'ibindi bihugu byose byo hagati iburasirazuba by'abasilamu, mu gihe Egypte na Yordani byakoranye umubano na Israeli. Ariko ibindi bihugu by'Abarabu byavuze ko bitazigera na rimwe bikorana na Israeli mu gihe itararekura bimwe mu bintu bya Palestine ifite. Bivuze ngo mu gihe Israeli itaremera gushyira hasi baro cyangwa se gutuza, nta na rimwe ibihugu byari byarigeze bivuga ko bizigera byiyunga na Israeli. Ariko mu ibanga United Arab Emirates yakoranye umubano udasanzwe na Israeli. Nanone kandi tuzi neza ko Israeli mu mwaka w'1937 mu ntambara yigaruriye Bank and Gaza Strip. Aya matware yigaruriye yatumye ibihugu by'Abarabu biyanga noneho kurushaho, bituma duce yakwe kuri Palestina. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe y'Abarabu n'ibindi bihugu nka Persia bibyanga cyangwa se bikorana umubano mubi hagati ya Israeli n'ibi bihugu. Ariko amasezerano byashyizwe ageraho, umukono washyizweho kandi ibihugu byemeranyije kubana. Reka noneho turebere hamwe ibyihishe inyuma y'uyu mubano. Ese ni uburyarya cyangwa ni umubano wa nyawo? Ibihugu byinshi cyangwa se abasilamu benshi bari kwibaza impamvu uyu mubano wabaye, cyane cyane ko Israeli ari umwanzi w'aya mawiri dini muri biriya bihugu hagati iburasirazuba bwo hagati. Amazina yanjye nitwa Methode, ninjye ugutegurira ibyegeranyo byiza kandi biteguranye ubuhanga. Ikiganiro cyacu cyangwa se ikiganiro cyacu cyitwa Ubucurabwenge, mukibona kuri YouTube channel Ilmu Media. Iyi ni inkuru dukesha Washington Post n'ibindi binyamakuru byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'Abarabu. Israeli n'ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, ndetse n'ubwami bwa Bahrain basinyanye amasezerano y'amahoro nyuma y'imyaka myinshi ibihugu bitumvikana. Ni amasezerano y'amateka yasinywe na Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli, n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba United Arab Emirates na Bahrain, ahagarariwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano agena ko mu guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi, impande zombi zizafungura ambasade mu kindi gihugu. Iyo ikaba intangiriro yo gutangira imibanire izibanda ku mutekano, ubucuruzi, ubukerarugendo, ingendo zo mu kirere, ubuzima, ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo aya masezerano ashyirwe mu bikorwa, bivugwa ko Israeli yasabwe guhagarika umugambi yari ifite wo kubaka ku butaka bw'ibihugu byinshi by'Abarabu bifatwa nk'ubwa Palestine. Ubutaka bufatwa nk'ubwa Palestine cyangwa se yambuye Palestine, Israeli yahise yemera guhagarika ibikorwa byayo byo kubaka ku butaka bufatwa nk'ubwa Palestine n'ibihugu byinshi by'Abarabu. Ku rundi ruhande bivugwa ko United Arab Emirates yasinyanye amasezerano nyuma yo kwemererwa na Amerika kuzahabwa indege kabuhariwe z'intambara zizwi nka F-35S. Trump yavuze ko aya masezerano ari intangiriro y'umubano mwiza hagati ya Israeli n'ibindi bihugu by'Abarabu bisanzwe birebana y'ingwe na Israeli kubera ko byitwa kwigarurira ubutaka bwa Palestine. Yagize ati, bagiye gukorana, ubu bagiye kuba inshuti. Hari n'ibindi bihugu by'Abarabu bizakurikiraho mu minsi iri imbere. Jared Kushner, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump,
ni umwe mu bakurikiraniye cyane ibiganiro biganisha kuri aya masezerano bikekwa ko yifashishije Iran. Yagaragarije ibihugu by'Abarabu ko kwifatanya na Isiraheli byarushaho kubaha ingufu zo guhangana na Iran, kuko ari nayo iteje ikibazo nyamukuru mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Hari kandi abavuze ko mu gihe amatora ya perezida yegereje muri Amerika, Trump yahisemo ko aya matora ashyirwaho cyangwa se amasezerano ashyirwaho umukono mu rwego rwo kwerekana ko ku rwego mpuzamahanga hari ikintu ubuyobozi bwe bwakoze gikomeye, ishobora kuzamwongerera amahirwe yo kuzatsinda amatora, dore ko asanganywe amanota make ugereranyije n'uwo bahanganye Joe Biden. Israel yari isanganywe umwuka mubi n'ibihugu by'Abarabu, ndetse yagiye anateza intambara mu bihe bitandukanye. Igihugu cya Misiri na Jordan nibyo byonyine byari bisanganywe umubano uri ku rwego rwo hasi cyane na Israel, ariko ibi bizahinduka mu gihe ibindi bihugu by'Abarabu byasinye amasezerano nk'aya y'ubufatanye hagati yabyo na Israel. Muri White House hari abashyitsi batumye barenga 800 barimo n'abambasaderi b'ibihugu byinshi bitandukanye. Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana yarariyo. Abayobozi uko ari 4 bari bari kumwe basinyana aya masezerano. Ambasaderi Mathilde Mukantabana yabikurikiraniraga hafi ubwo yari muri iki gihugu, yagiye kwitabira nawe aya masezerano yari yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngiye wakugezaga iki kiganiro, amazina yanjye yitwa Methode. Nk'ibisanzwe ninjye kugezaho ibiganiro byiza kandi biteguranye ubuhanga. Ikiganiro cyacu cyitwa Ubucurabwenge. Uyu munsi twari twanyarukiye muri politiki, ariko ntabwo ari politiki yonyine dukoraho, dukora ku bintu byose: ibyamamare, abahanzi, filime n'ibindi byinshi bitandukanye. Nkwibutsa ko tukugezaho filime ziri busohoke buri cyumweru, kandi subscribe kandi usharinge ino link kugira ngo n'inshuti zawe zijye zibona ibiganiro byinshi iri mu Media Group ikugezaho. Ikiganiro cyacu cyitwa Ubucurabwenge, naho utaha njye wakikugezagaho amazina yanjye nitwa Methode. Mu byiza nyaburanga biranga inzu nziza haba harimo n'ibirahure. Ikirahure cyiza kigaragaza inzu nziza, ikirahure gikinze neza ku nzu kigaragaza inzu yubatse neza kandi yubatswe n'umuntu w'umuhanga. Rekera guhangayika kuzenguruka amasoko yose ya Kigali ushakisha ikirahure cyiza kandi gikoze neza. Yusufu Company yagikemuye. Gana Yusufu Company urabona igisubizo cyose wifuza cyangwa se wibazaga ku kirahure cyiza mu Rwanda, mu gihugu cyacu muri rusange. Gana Yusufu Company uyu munsi, ntabwo uzicuza. Ushobora kuduhamagara kuri nimero yacu 0788455299. Muri Yusufu Company ushobora kubonamo mastike, ushobora kubonamo ibirahure by'amoko yose bya fime n'andi moko yose y'ibirahure. Ushobora kurangura kandi ushobora no kugura kuri detail. Muri Yusufu Company usangayo n'abantu bize kandi bafitiye ubushobozi mu gukinga ibirahure. Gana Yusufu Company uyu munsi, ntabwo uzicuza. Dukorera Nyabugogo aho bita mu Masima hafi ya Koje Bank na Beka.